ثلاث سلسلة تمديد 18 يونيو 2013 بوخام قتلس مولودة معمر تيزي وزون ديوث تمليليت غافو مزروي الجزائر يلمن ديون القديش يشدن اتفسكان تقراغلان يعنان سكتوبت إمزيانن نغل فيستيفال انترناسيونال دو لا ليتيراتور اي دو ليبر دو لا جونيس. سيميليتاكي حضرن تيد سينيميورا فرنسا فم زروي الجزائر كلود جوان اكد البير نالي إلان الوقت الكيرا تيمونة الجزائر ذي عسكريون ذي الجزائر حضرن زيغن سينيميورا ان الجزائر مجيد عزين اكد جودي اتومي إلان الكيرانيين ذي مجاهدين ماس جودي اتومي يناد يمجاهدن يعاشن دوذوذ الجزائريين وسان تقراولا سنن اسفكن القدرس وحملن تحمليثن ماشي اميد يعاشن برا تمور في تونس نغزي المروك يبوي ديغن كرب والن فرحي الكولونيل عميرو شار تونس وميكوت جنران دياوض يعزونيس على خطر ينوان ادي يبدل عطاس تلوفا. Profiter tant que nous sommes encore en vie pour essayer de nous faire parler, de nous faire témoigner afin de transmettre le message. Je vous remercie. ماس كلود جوان إيلان ذا عسكري ذي الجزائر يبوي داميك إديدا ثما تقراولا تزايريت يبوي دوال سيشوفان ماسال برنالي إديران أفكران يستقسيين أفميك يعاش الكيران كار الجزائريين ذي العسكر فرنسا ماس مجيد عزين يسماس يبويد غف حريش تزمرت الكيران ويناد بلي زاين ديضران يمايو 1945 يصوضن أديسكر سكراولا من الجزائر. Une répression féroce qui a duré plusieurs mois. Et le bilan, on le connaît, 45 000 morts. Ce qui fait que la France avait dit, et on ne discute pas, l'Algérie, c'est la France, c'est 3 départements français, il n'est pas question pour nous de quitter ce pays, et nous restons, quel que soit le prix à payer. Et c'est ainsi que des nationalistes, des révolutionnaires, ont quitté les différents partis politiques dans lesquels ils activaient pour créer ce qu'on appelle le départ de la lutte armée le 1er novembre 1954, qui est la solution pour eux, qui est la seule solution pour pouvoir acquérir l'indépendance. يجي وزو بالقاسم محمد السعيد بربر تلفزيون.